Tahuno gededa menganda ita. Ya faluka ami wa ebu adede zo aya ita Yesu Keriso. Ba fa omasi lo balani ama ba fa abosa gehehani amuni. Yadu. Sito balik berhubo kheda ba ngaluo minggu penambawa sifitu 2025. Nihalo more bazura Galatia faza enu ayati felezara irugi felewalu imaneli lovalani. Mifaigi hawa emua danda zura khegu wanuragu khemi tangagu ande. Hani haira sangalui ena ela omasio ira dalina siniha da eza mo oya ami. Ena ami faboto ami hafa boi te fakau ira moroi barefa kerisoan. Ya ira sagai sama boto ya ira ande balela o egorosa. Ba omasi ira nami faboto ami ena ela suno ira banesimi ande. Baya o bale ufa amei badedegu banuno ya o. Natenga barefa zo aya ya ita anda Yesu Keriso bani forefa esi gulidana khegu bani forefa ya o banasi gulidana leguna bamoto baleguna balemu boto hani hasi bohozo guna bahawa ato zanere lalada e bandra faluka ba oha haudede bafa aha khedede bayasi manege indramu Israeli anda kholomalani bayam busi saai dede guniha haniha ia ugohe-gohe banesigu ande lade ande ke Yesu ya faluka dedemi wa ebua dede zo aya ya ita Yesu Keriso ya ami ira talifuse yadu manganda ita no mabaso daro malimo ande amalo balanima ede nama anyere nusi hede khema Yesu faana dedema yadu. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom Yahobu nisuno dei lo balangi berwai buat dedenya ande na tola tarugi beretamigu bawa sifitu makhe ande aboto badededa amaina berewa omasi lo balangi na tola tarugi bawa ande ba tola tarugi gizi makhe ande beremane wa hakhedede soaya ba wa orida temigu kheda makhe ande trinitatis Elohania lo balangi sisamosa telu lo balangi ama ono ba eheha ni amamika ira ama ina batalifu sefefu ni omasheba kezoaya taromali lo balangi sinota baso ande moroi ba zura Galatia ni sura bolo samosa tafahela ia dania ba Galatia faza sara ayati sara ba ifa ema sibai dania zurania ande faulo ba andrava Galatia ada sibai ko hita dede waulo ba isura zurania ande ena letebule banuania ba wamati ke Yesu Keriso ba ena gela fadulu sitede waya ia sino ono lo balangi sinduhu ba wangurifi ba wanenda faorisi de aitu dalam hal dae ifatuna dania ba Galatia ande basura Galatia ande ba tenga moroi ba bolo oroi sama goi-goi sinomuta tugei ba huku Yahudi tradisi orang Israel simane fama botoe dalam hal ini adalah sunat tanda lahiria tetapi ifa masih bayi bazurade dan nyawa hamurui bawa mati ande ke Yesu Keriso sinofai luka wa ibuada demi hasamati pada danya te oroma ia bangwa buah sisa somasi lo balai ande amarahuta tei badaromali ande bali etenia ya ia da niha siboho
Bagalatia ene ayati felezara irugi felewalu ifatuna shibai bada Eva le amai huta ni hashino muboto baheni hashile muboto me bana soba ke Yesu Kristo da esa zoguna haniha siboho ta ila da edania batabaso ba ayati fele 5 irugi fele 1 ifatuna shibai bada edania ibe penekanan siluduh waulo babonya take waleguna wamoto baleguna gay walemuboto. Dalam hal ini muboto eluahannya sunat sebagai tanda lahiria orang percaya bagi orang Yahudi, tetapi iwa pada hani hasiboho zoguna ke Yesu Kristo. Ni hasiboho ande dalam bahasa Indonesia nia ciptaan baru. Dalam bahasa Yunani nia ya kaini kisis eluahania so wamuhomi moroi bakabadede ni temania moroi ba mamati ke Yesu. Wamuhomi ni hasamati tengah hasobatas ni ila moroi bairo, tetapi oroma moroi baka bawa ate falali gira-gira dede. Artinya bukan hanya sebatas persyaratan wanuboto, tetapi itekan ke waulo bada bahwa faate falali gira-gira dede perubahan daan bukan hanya sekedar perubahan dari luar, perubahan eksternal, tetapi juga perubahan internal yang menyangkut hati dan pikiran. Paulo itegu ba itentang sibaini hasamuma bagina tedao wananu faboto wanoto bali salah satu persyaratan penting watola ni tema ini hakiriso bahebi babanema faauri sila itu dalam hal dai adalah keselamatan. Tetapi iwa badaa bahwa lehade gamai hutania henia sinobuboto bahesi le muboto daezo masi Kristo haniha siboho. Haniha siboho zoguna sinomamati ke Yesu Kristo. Baniha sanarelala siboho samati ke Yesu Kristo. Itetena gay simanagay banuania samati he bambanua Israeli bahegay bambanua bandawa Galatia bambanua lowalangi fefu manetena ia kelowalangi wa ibee wa uhaudede ba faaha kededenya. Anda dania he iwisa ni hasiboho ade so wa ate falali wa te bohongi ber Kristo Yesu ate. Debau bali etuho daromali ande tobali siboho mufazehi. Tobali siboho mufazehi. Hisara ni hasite fakau moroi bare fakiriso ate. Ta ila danya bayati fele zara irugi fele efa e bisa yong baka waulo waya ia zanura surande moroi badananya samosa ba ifa ema sibai ba darumali zo aya ande ba bai haber ba wangufenai edali zo roma baniha ba malua huku tradisi ba maboto da ezamu oya ira, tetapi tinga bere baba matira baba masira Kristo dewa ite busibai ira faulo yo bemi falua da iwa akhira i faulo i ombaka akhira wa ya ia samusa sebagai orang Yahudi bagaimana ifa amai badedenia baba nunu ya ia dengan tanda lahiria sunat famamoto me badaromali ande baba ngobakanya ande bale amai huta heni hasino muboto baheni hasile muboto hada zomasi Kristo hani hasiboho
wa iwadanya wa yung bakal badai wa ber Yesu Keriso sinomate badela refa da erdania wa tola te bohomi te azohiniha ber menomate ia baheda salahida da erdania wa tola te azohi ba te bohomi wa aurida ande fehede wolo ande ba ayati filizari rugi fili efa menyatakan wale manemu eluaha wa moto ande nalehadi famati nalehadi mamati ita ke Yesu Keriso banale ta aurifag ia baba aurida daadanya niha si bohomu fazahi ande te fakau ia barefa Keriso ande sowanagu memane Yesu na sozedena mulo ia o ba ya mulu irefanya ya mu stenga ge iya ba ya mu o enra da eniha sinuluhu niha si bohomu fazehi niha sangauri fage wa benar-benar ya ande mamati iya waha ber Yesu Keriso sinomate badela refa da batola te bohomi bate azehi bate orifi iya ba vanenda faori sir aitu tuho tobali si bohomu fazehi dua niha zanere lala Keriso ande taila daya bayati fele ene irugi fele walu faulo i ombaka wa niha si bohou ni azehi tengah ba wa mati tetapi iteregi lala Keriso ande wa ibe penekanan pada edania wa ba ayati felewitu imane ugohe bane sigu ande lade ande ke Yesu i ombaka wa yaya ande sinomo enomizo aya berme bane sinya ande me faduhu de denia me mamati ya ke Yesu wa sodanda tandra wa solo Yesu iya me ikuti lade atau me itere lala sinania somasi Keriso baba aurinia hadia zitobali anyerenua badaromali ande sotelu ama ina Sara oya ni ilada baginete ande si berpenampilan rohani namun faurinia mengecewakan bale o buah Keriso ifaluania tenga ena ute fola khemi lo walani tetapi ena utu bali la kheminia ba faagamunia istilah bagina te ande asese lawa ia pencitraan diri iluhania baba mai gini hasa hulesani hasamati basehi tetapi bakabadede banu areu kelobalani agnyeremua si dua beto bali ita Kristen KTP adi KTP ande Kristen tanpa pertobatan ni hasamati sinoma mohoni faurenia bah Yesu Keriso o masi ia te aazehi wa aurenia ande moroi barel fa Keriso sokhenia wolo ba sokhenia wanage ba wanere lala Keriso ande angereno si telu sinangnya faureni hasamati beha fokus ba penampilan lahiria ma fango fenai ni ilaniha ita wani hasamati tetapi ni osiaga da baba aurida ande he ibisa ita ena utobali ita ni hasib bohong fa aurinya eroma sokenya wangata ufilo walani le fari badaromalinia baso pangoma si enya niha batra-tra ba pangoma si enya lo walani yadu mangande ita maanda sawagele daromalimo ande bali to bali fondo mamatima ba bale tebule ba mohoni faurima berakeliso Yesu
Badi Yesu no mangandega no mafondondongo da malima. Yado.